دوه لدورا عفرین یا روجاوای کردستان هلبجارتنن هفسروکن شارداریان گوج آلیه ریوبریا خوسر یا گوپه دی راگهاندی جدم جمیر هشت صبح دست پیکرن و حتی هشت ایواری بداوی هاتن و تفی گوتن دو پارتی تیده بشدار بون لبن پیکرن جی هاتن انجام دان هروها صندوقن رژیم سوریه بکار آنین لگوری آگاهین آرکش و باجار عفرین یا روجاوای کردستان گود هلبجارتنن شارداریان ینگون ریوبریا گوپه دی راگهاندی انجام داده و تنه پیده و پارتیا اکیتیا دیموکراتیک یکیتی باسک محیدین شغالی تیده بشدار بون لگلک بن پیکرن تیده هاتن انجام دان و بطایبتی لباجار عفرین و نفچه شیه گوپه فشار خسن سر اندامن الوحده و هندن گندنجی خسن صندوقان ده جوالیه که دن و صندوقین دنگدانه ین گوهل بجارتن سروکاتی رژیم سوریه بون و لسر نویساند بون وزارت نافخواه کاروبارن سیویل پارێزگەها حەلەبێ سندۆقا ڕاپرسیە و ئەڤ نویس بوجهێ گوتوگۆتان گۆهن وڵاتیان عفرینێ دەبێژن ئەو سندۆق ji bajarokên Nibil û Zuhra yên Elewiyan yên li başûrê Efrînê hatine û rejîmê welatiyên wan her du bajarokan jî han daye goh hilbijartinan de beşdar bibin. Partiya Yekîtiya Dîmokrata Kurd li Sûriyê baskê Mihyedîn Şêgalî got hilbijartinan de beşdar bû dibêje beşdarbûna wan tenê ji bo xizmeta xelkê ye û ew xwe nêzîkê tevdemê nakin. للالiyekî din sekreterê baskê din yê Partiya Yekîtiya Dîmokrata Kurd li Sûriyê Kamiran Hacı Abdo dibêje tu şirayeteke van hilbijartinan nîne. Belê berî her tişkî divê em zanibin ev çi ye yanî hema nav li çi bû divê me ra werî jî nepeşîne. Baweriya me evna ne hilbijartin bûn evna hilbiraştina mafên mirov azadî û bîrdûzên demokratîk bû ji ber ku çê nabe partiyek ku bi darê zûrê xehatibe kiribe desthilat zabûna li kêfê haçêke kantonan li gor dîtin û baweriyên xwe ava bike zabûnên hilbijartina ew dayîne û bêje ku ev hilbijartina û ferm û kin beşdariyê têde bikin. Ji aliyekî din ve endamê Komîta Navendiyê Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya Nûrî Birîmo jî gotibû ew hilbijartin neşerعî ne û Partiya El-Wehdê tenê şerعiyetê dide peyedê beşdarbûna xwe di hilbijartinan de. Beriya niha jî rêveberiya Xweseriya Gopeyedê Rojavayê Kurdistanê ragihandiye hilbijartinên şaredariyan li devera Cezîrê ya Rojavayê Kurdistanê jî encam dabû û bû sedem got ene kesê karê xwe lêvegera siyasî de rabigire û ew lêveger bê rawestandin.